Nkosini, amen. Sinezipho ke bazalwane ngesizulu sithi izipho zokomoya, ngesingisi sithi spiritual, small letter S, ne? Spiritual gifts. Ngiyangizwa bazalwane. Hallelujah. Now izipho spiritual, izipho zokomoya ne ziningi. Bese sinezipho, kulezipho zokomoya sekunama categories. Ngiyangizwa Mose. Kunezipho esizibiza ukuthi izipho zika Kristu, izipho zikabani? Amen. So sizibiza ukuthi izipho zokwenyuka, zokukhuphuka kuka Jesu ayikhuphukele ezulwini. Lithi iBhayibheli wakhuphuka uJesu wayezulwini wase upha abantu tipho, ne? Waphala abanye ukuthi babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi, abanye abafundisi, ne? Hallelujah. Izipho lezo ezikhethekile. You understand? Ngicela nje ukucacisa abantwana basekhaya, ne? Sonke njengoba sila sibiziwe. Ngiyangizwa? Sonke njengoba sila sinjani? Sibiziwe, ubiziwe nawe. Simukele laba becethu ungena. Amen. Amen. Ngiyavana make nale khala lebovu singakhula ngayo. Amen. Ngiyaconnecta nje namhlanje la kuwe. Amen. Hallelujah. Sonke njengoba sila nasinjani? Ya ungathi wena mina ngabitwa kubitwe nina wena njani. Sibiziwe sonke, ne? Ingabona ukuthi iBhayibheli baseFeso asihambeni ngokwebizo esibizwe ngalo ngoba sonke senze njani? Sibiziwe. Akekho obizelwe ke kushisisa titulo bazalwane. Asikho nje la kulezipho ngizonifundisa ngazo zonke, asikho sipho sekuhlala. Ushisisa isitulo. Awu amen. Awubheke seceleni kwakho ukuthi ngathi usho wena kumfundisi manje. Hallelujah. So kushisa isitulo asikho, amen. I'm seeing a face lemuva lena ngoba ngiboni kahle phela bangila phambili, amen. But I see a brother at the back, ne? Hallelujah. Let's welcome him, amen. Hallelujah. Amen. Niyangizwa abantwana basekhaya? Hallelujah. Akekho lobizo lokuhlala nje. Amen. Futhi akekho lamagwaza lobizo lokuhlupha umfundisi ebusuku ngabo 1 ekseni. Umfundisi ngikhanywa yini? Akekho lobitshelwe lo. Aw amen. Amen. Nawe yekela lo phepha camera, nangena sokhamekile. Sokhamekile. Ngentantshela ngathi nibovuka, ne? Amen. Sometimes lo uthola ukuhlupha ukuthi hambe kusemanje, ne? So ukutshela senele demon lelitako litokhama vuka uthandaza. Saluvukela futhi. Amen. Amen. So sinezipho ezihlukahlukene. Lezipho bazana kuthiwa zawo wonke umuntu okholwayo. Amen. Because wonke umuntu okholwayo ubiziwe, asikabizwelwa ngama department afana. So sinezipho zika Kristu zo5, ne? Amen. Izipho lezo bazana zalabo ababizelwe ukuthi babe ngabaholi bamabandla. Noma basebenze ebuholini belibandla bomzimba kaKristu. So la lezo ezama forerunners. Ingakho uthola bababingelela special, ne? But sibingelela ingqebo, hayi ukuthi wena usingqebo, ne? Amen. But they are recognizing ukuthi sinama graces la, ne? Hallelujah. Sinama ministers, sinama apostles, sinama evangeli and what not. You understand? Ilezi ngikhulumile ke Sunday ngathi mina mawusisela bandleni ngiku-ordaina as pastor, ne? Senzela i-order. Amen. So Mumalo is a pastor. Hayi ngoba sithi akabizelwanga lo kabizelwe kona, ne? We are just using one title for the sake of order. But masophuma labandleni sesikurelease uya ngaphandle kwa these 4 walls, we ordain you again manje into your office. Amen. Because we want you to operate in the full capacity in your office. You understand? Amen. So nangabe ngibekisa nangabe nqumalo ngumprofeti, ne? Amen. Amen. Hallelujah. Nangabe sizethu is a teacher ngiyabekisa, ne? Hallelujah. Ngeke sibeke ukuthi teacher zethu. Uyabona manje? Ngeke sibeke usho njalo. You understand? But nangabe simrelease ukuthi our party branch, we are going to fully confirm her gift and her calling. You understand? Hallelujah. And release her to operate. Now the apostle is the apostle zethu asabi. You understand? But asifuna ukwenza manje. You understand? Manje uzobese pastor noma ungumprofeti.
we are avoiding chaos, ne? Until you get out into, amen. Keeper. Keeper. Hallelujah. Kunabanye benu nje kumele ukuthi join idabhani ijone nedlogo ukuthi uthomfundisi uyakhipha. Yathi ngiye nami ngiyoba lemember abantu ongikhipha. Amen. Amen. Hallelujah. Nangabe bakufuyile. Amen. Hallelujah. Amen. So we have those gifts. Amen. Izipho lezo zobuholi. Amen. Bese bazalwane sinezipho esizibiza ukuthi izipho zikamoya noma zokubonakalisa moya engqondo. Lezi eziku 1 Corinthians chapter 12 esizokhuluma ngazo next time ngima la pulpit, ne? Hallelujah. Ngikhulume ngazo kaningi labakhona bose bayazi sengiphinda kaningi. Amen. But for the sake of everybody we're going to teach about them as well. Lezo ke bazalwane izipho ezi operator when sihlangene and ukhona kaNkulunkulu ku flow, ne? Bese ke bakhona izipho operator at that time. We call them gifts of the Spirit. Why do we call them gifts of the Spirit? We call them gifts of the Spirit because izipho ezi operator uma umoya engcwele afuna uyibonakalisa. So they belong to the Holy Spirit. Akusosakho. You understand? Namhlanje nangiyamhleni angasiniki word of knowledge, ne? Kusasa word of knowledge vele ngasisi wakamtshalo. You understand? Hallelujah. Lento lena ayinako ukuthi wena umbala akuna steering ke la. Amen. Niyambaba bazalwane. Bese ke we have the gifts of now singene kizo today. Amen. Hallelujah. Abazibiza ngendlela ehlukahlukene. Abanye bathi these are auxiliary gifts, ne? Hallelujah. Izipho zoku-operator zokusebenza in the house of God. Ngoba in the house of God akukamele uhlale phansi. Kumele wenze njani? Usebenze. You understand? Hallelujah. Lezi ezinye izipho zoku-operator kukamoya. You understand? Hallelujah. Mara lezi esikhuluma ngazo izipho zokuthi abazalwane babe active enkonzweni basebenze. Niyangizwa abazalwane? So we are going to look at those gifts. Nikhona makhona. I'm not sure zinga ngathi zu 8. Amen. But we'll see 8 or 9. Masinyane nje ayingeke zibo 9. Amen. They are less than that. Hallelujah. Baba lobo nje wena kuphela. So we're going to go through them very quickly. uNkulunkulu anibusise nikhona. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Amen. Umsebenzi wakho ke mntana sekhaya ukuthi wena uye ekhaya uyofunda wonke Romans chapter 12. Amen. The first gift lekumele ukuthi abazalwane bayibambe babe active ngayo, ne? Amen. Hallelujah. IBhayibheli lithi it is the gift of prophecy. Asithini prophecy? Amen. Hallelujah. Ngifile ngazuthi lapha speaking akugabambi khacha but kwamanje ku right. Amen. The gift of prophecy. Prophecy sengifuna phela le verse la monarch. Amen. Verse 6. Amen. Qala ngegift yokuqala yathi it is the gift of prophecy. Lithi ke iBhayibheli nangabe kukhona oprofetayo maka profete ngokwesilinganiso. Hallelujah. Ngokwesilinganiso sokukholwa kwakhe according to the measure of his faith. Now I will explain lana because lana bazalwane asikhulumi ngegift of prophecy yaku 1 Corinthians chapter 12, ne? Amen. La khona umoya engcwele atembula. Ngiyazi bazalwane. Amen. Angaqondi wenze example ngawe mntana but I will make it because it happened ngawe last week. Amen. Masikhuluma bazalwane ngegift of prophecy. La umoya engcwele azembula khona. Yiloko kwenzeke last week when we were worshiping, ne? And then the Lord spoke through Nangya Lusanda, ne? Ngeke Lusanda bese sithi, "Hayi Lusanda has a gift of prophecy." Why? Because she operated through the gift of the Spirit. Angazi ukuthi ngizo understand yini. Kumele ngizame, ne? Amen. Ngeke sithi, ngeke bese uyasuka kuluya, why to Lusanda? Ngenweni. Ngeke bese uyakuluyanda uthi sisiluyanda bengicela ungiphe prophet ungivela uthi uNkulunkulu uthini. You understand? Why? Because that was not the type of gift that she was operating in. She was operating in the manifestation gift of prophecy. La khona umoya engcwele at a given time uyamanifesta uyazibonakalisa ngesiprophet.
angakhetha ukuthi amanifesta nga-anybody, even nanga umntana wami la hale usihlelele angasinika a prophecy that day. Akusho ukuthi is prophetess esihlelelo. You understand? Ngani ngibone lo mehluko ne? Leso sipho lesi-operator because wena uvulekile that day. Uvulekele emoya ingcwele. Waseke emoya ingcwele ukhuluma ngawe. Niyamsa bazalwane? Niyamsa? Akufani nomuntu othi mina I hear the voice of God. Ne? Hallelujah. uNkulunkulu uyakhuluma nami athi ABC. You understand? Hello. Bese ke siza kule gift of prophecy lena ebaceda ukukhuluma ngayo. Lena bazalwane gift of prophecy, ile gift of prophecy lesetikwe umfundisi wenu, ne? La khona uprofeta ngokuthi ukhule kangaka ngokwesilinganiso sokholwa. I can call Nangyamuela sengimprofete according to the measure of my faith. But another man under the same gift can come. I'm prophet as I'm amtshele yonke into like I'm telling you udlele you understand? Sale kuyi ngalo ukuthi lento lena uyi operator by faith. So thina masingathi bazalwana nibambalani ngezandla nithandazelane bese ngithi whatever you hear tshela lo munye ne? Amen. Omunye uzothi hayi ngiva uNkulunkulu uthi unawe ne? Omunye athi hayi ngiva uNkulunkulu athi phenduka. Akusiko ukuthi ke bazalwana uNkulunkulu uthi phenduka kuphela. Ngokuthi your level of spiritual growth isakuvumela ukuthi operate prophetically in that level. Whereas okhulile ngosini mara niyangizwa bazalwana. Let me break it down, you know? Amen. We have people that I honestly believe they've got a prophetic calling. Labandle. Mumalo is one of them. Amen. Pastor Boyiswa is one of them. Amen. Amen. These are people with a prophetic calling. Mara whether bazo prophet anomaka is up to them. Amen. Through the measure of their own faith. They are kumbula indaba ya Sunday ba prophet laba nga prophet. So nangabe mbekisa nangabe uma luzaza ngumprophet mara ka prophet, then he must shut up angasitsheli ngumprofeti. Ngoba the moment asitshela ukuthi ungumprofeti yena thina sifuna ukuthi a prophet then maybe faith yakhe ayikho kulelo level. Mangangizizwa kanjela. Amen. Do you understand what I'm saying? Hallelujah. Do you understand what I'm saying? Into efaith isebenza kanjena. I was with my friend, my brother Prophet Bobo one day. Amen. Kanti basakhonza la kaMthetho, ne? Siyahamba ke Prophet Bobo was always good prophecy wise, ne? He was always good healing wise, ne? So siyahamba ke siyovakasha kwenye lisonto lengeNglish. Ufike ke uya observe ukuthi le yanqebe operator njani. Ifaith yakhe ya challenge nje come on class, are you in the house? Amen. Ya challenge ifaith yakhe. Masibuya the very same day. Sabe mini. Ethamba bekunenkonzo la. Masibuya, he was doing way more than through deliverance. You understand? Amen. Hallelujah. Ngambona demonstrator exactly lento la ibonele waze wayishawa igabanga. Kwenzakaleni ku stretch his faith. So because ukholwa kwakhe ku stretchekile kwa stretcha ngale demonstration. Amen. Hallelujah. Ngabiza umfundisi lana. Hallelujah. Ngabiza umfundisi lana, ne? Maybe ngibiza nanga Apostle Chisale noma thina asinqishile la. Hallelujah. Afika ashayile into yakhe ukuthi bonke labahlushwa imimoya right now I command you to sleep in 1 2 3. Makuza ukuthi 3 ukuthi abantu bakhone la. Ubukele wena your faith is being stretched. Hallelujah. Bakhone emva lokho uvukani bavuke, ne? I've seen him do it in front of me. Then usuka wena ngise usona le faith. Bese uyaqala ufika ku cell group la uvakashe khona bathi share uthi right now everyone lokushwa amademon ebusuku I will say in the name of Jesus bonke batolala abahona ukhuluma ngesibindi athi soyibonile. Amen. Lithi ke Bible you can do that according to the level of your faith. You cannot do it according to your own level. I mean according to just ukuthi ufuna kwenzani wena. It's according to ukuthi u-expose kangakanani to faith. Ngamanye amagama kunezinto ezinkulu engabe ziyamanifesta la mara zikhona kumanifesta because ukukholwa kwakho kulimited. Hallelujah. Amen. Let me tell you a story because that I apply prophecy kuphela, ne? That's why ngihlala ke. Ngiyafunda a story sikhulunywa ngumfundisi Jerry Saville, I hope ngimbiza kahle.
son yaka Kenneth Copeland ne uthi Kenneth Copeland wayefuna indiza entsha banendiza lendala abantu abalukhola basekuphi wena lo ukhola kwakho akukho lapho mawuzabona bakhuluma ngendiza hey badla imali yesonto hey ngathi isonto lingakhona kuthenga indiza ne because wena ukhola kwakho akukho come on now amen wena nje mawuthandaza manje uthandazela ilofu lebrown na ingafika ungajabula ukuthi ngithandaza kwafika ilofu lebrown ngoba ilevel yakho yokukholwa iselofini lebrown amen hallelujah mara mawuzwa lo bazalwane niyangizwa bazalwane before ngibuya kule story so Kenneth Copeland man of God umfundisi Dlamini lapha phambili ne amen word of life wa imoto yakhe yashayisa ya before within a man beka sa driver le athi mina sengimngake ngitrazela imoto kusebenza according to the level of faith level of faith amen so kuthiwa ubaba Kenneth Copeland wa beka ngasafuni le ndiza lenzala afuna lenja ne le private jet lenzala bengasayifuni so wayi renovate lenzala wayi renovate emva lokwanikela ngayo athi abantu nithi mabathatha umnikelo ecabeni bafuna imali zenu kanti banikele wakhipha yonke le ndiza wayinika lo mnye umuntu wasala nganandiza yena kuthiwa wasemva kwaloko uyathandaza bekathandaza ngama 2 hour intervals thandaza 2 hours bese stop bese 2 hours stop athandaza le ndiza so nikela ngisho amen athandaza le ndiza anaye lenqeke lo Jerry ambukele abuka amavesi aphebuka amavesi athandaza aguqe phasi thandaza wathandaza kwaze kwathi khaqale emoya bathi ayisoyithola indiza following day ngabo 6 ekseni bathi bebase airport nenqeke athi ayisoyilanda indiza silinde indiza yethu yabo level of faith amen ungakwenda wena lo la makhosi thathe nje na idaughter yakho asambe se garage lapha mathaba kunemuntu ozosinika imoto my daughter I know level of faith ngibani la lo akabona umuntu lo feel avuswa uthi nje mfundisi mina sengengayibona lento leyo kusho ke bazana ukuthi lo i-faith yaseSwaziland ingakanani ilo yeah ilo level of faith because akusike ukuthi abantu abafile ngeke bavuke mara kuthiwa lezi zinto zisebenza according to your proportion of faith kuthi wena ngabe uyaprofeta ngokwesilinganiso sekhona labagulayo ngabaphilisa mara ngokwesilinganiso sokhona so uNkulunkulu ulinda umuntu ozomkholwa wamkholwa nje phela ngamanye amagama sesiza nawo lo khanywa amadimoni ne amadimoni akukhama ngoba ubelieve ukuthi angakukhama mhle ngawuqabanga nje mina ngifakaze ngathi bazalwane angikhama amadimoni bazalwane nathi ngamangala ne kufana nokuthi wena usindisiwe bakuthi uzola luthi uyongena ebareni bakubuka ngisho kodwa uzowenzani lapha yena ngalokho abamangala ngoba bayazi ukuthi your faith does not allow you nikhona makholwa amen nikhona makholwa si operator according to the level of faith so asimove from prophet so masikhuluma ngesiprophet ukasikhuluma ngaloko kwale ku 1 Corinthians 12 sikhuluma ngaloko kwefaith ne senzo move fast ngoba isikhathi sami sesiphelile amen sithe the first one was faith ne the second one is serving kukhonta hello amen serving in the house kuthiwa ke laba bazalwane ukuseva endlini kaNkulunkulu it is a gift it is a gift that the Spirit gives you kunabanye abantu ngamagama lubito lwakho yazi manje ubitelo kwenda njani kuseva angifuni ke bazalwane ukuthi abantu bapheka uforcedwa ukuthi bato cleaner la bapheka uforcedwa ukuthi bato cleaner titulo because kukhona abane gift of serving angithi mina ngingabhali bomaka i-itinerary ukuthi clean up one Saturday mara how I wish ukuthi singaba nabantu abane gift of serving ngoba abantu abane gift of serving aba complain they do their job and shut their mouth amen ngalokho unani une-gift isipho ke lesi bazalwane amen akusikwa wonke umuntu akusiwo umuntu osevayo in the church abanye benomtitatanyiso ne ngalokho the calling yokuseva yikho
and nangaqala nje ngifake nini emsebenzini wenkosi ninganayo le calling yokuseva niyongistressa. Oh, amen. That is gift number 2. Gift number 3, teaching. Amen. The gift of teaching ngabazalwane la asikhulumi nge-fivefold ministry ne. Asisho songumfundisi nasobitiwe ukuthi ube ngumfundisi njengathi. You understand? The gift of teaching we mean ukuthi you are gifted in explaining the scriptures. Uphiwe nje unaqhaza imibhalo. Makuthiwa nje chaza imibhalo sebayakwadi ukuthi hayi lo makuyaqhaqa. You understand? It can develop into the fivefold ministry thing. Now I believe that's your calling. You understand? But that's chaze ukuthi lana akusho ke bazana ukuthi wonke umuntu oprofeta ngumprofeti. Akusho ukuthi umuntu ofundisako ngumfundisi. Nikhona? Akusho ukuthi uleyo calling. Amen. It could be just a gift. Just because wena uyakwazi ukubreaka down imibhalo akusho saluphatha libandla. You understand? Amen. It might be just a gift. Amen. Gift number 3, exhortation. Kukuthada. Amen. Ngiyasola ukuthi abo exhortation babamba nababo makejele. Amen. Hallelujah. Exhortation. And get bored makejele nje wamnika imic ukuthi fafa ne. Lo 2 minutes nje noma wamnika 3 nje makejele. I-exhortation. Yeah, siyabadinga ke bazalwane abantu abanesipho sekuthada. Nikhona bazalwane? Mangabe nje sekushoniwe siya emngcwabeni, you understand? Sivele sisho sithi yabona because kasinganika inqumalo sithi ayoshumana emngcwabeni uyofaka i-teaching nqumalo. You understand? Kanti sithi ngalaba bathi mfa likhaya. You understand? Ngitshela story. Bekushoniwa Samuel la ngisho khona basiyabukelwa la. Amen. Bekushoniwa Samuel so bangicela ukuthi ngishumayele. I was the speaker. Hayi ngashumayela. Ngashumayela ngakhuthata anginaso ke manje lesipho sekukhuthata mara ke ngakhuthata xa ngiyakhona lokhuthata. Alokuthi ngikhuthata ngokuthi ngikhulile. Amen. Ngakhuthata Psalm 23 kwaba mnanzi kwaba nje ya. Hayi kwasekungena timambala emva kwami. Tingqeko. First of all nje. Hallelujah. Yathi ngokuma epulpit yashaya umjolo emngcwabeni. Yeah, and yasho ukuthi thina kufanele ngilo lelivangeli lela ngamagama zabo ukuthi lo mfundisi lo bekashuma lecaleni lo uyayema. Thina sifuna nalivangeli nalo lilahlisa umuntu umjolo, libekisa umuntu ulibhruko phansi. Ifake skate umuntu abethwi. Washaya lo baba kwasekungena lo mnyumzana wathi nali nilo lesilifuna ukuthi. Amen. So we need places la bakhuthata khona. Everything has got its own place. Nangabe kushoniwe bantwana basekhaya asiqhubela abakhuthazayo phambili. You understand? You understand? Ama teachers bonqumalo nabo sizethu siyanibonga le. And will push ama exhorters. Nina teaching nizobuya la. Amen. Amen. Hallelujah. Gift number Awu bazalwane. Mina biza ngilona lo babiza kwakhe. 5 ne? Amen. Yeah, ulalela. Amen. The gift of giving. Siphose kupha. Amen. Amen. Niyazwa bazalwane? Mhle just because uthengisa imoto but ukuthi uba nemoto, ne? Akusho ukuthi ugifted ukuthi umfundisi wakho la ukhonza khona ungamnika imoto. Amen. Kuyisiba ngithi mina ungaphani ne? Uzobona ngathi awuphiwanga ukuthi uyohlala ulimala njalo bawuyibona. Njalo bawubona le moto yakho losonikele ngayo. Uyohlala uthi yes. Yeah, uyohlala ucomplain. You understand? Hallelujah. It's a gift to give. Kunabantu abaphiwe. Do you know ukuthi kunabantu mina engibaziyo ne? Abakhona ukuhlala nokweshumi 5 months. Ahlale nako angakudle athi ngilinze ukuthi ngibona nomfundisi ngimnikeze. They will never eat worship because they have a gift of giving. Wena ke uyazaza ngisho. Wena ukhakhathela kwesho umkukumomo kungakhona kuwe. Kukumomo qhama ukuthi airtime nende njani. Because ayikho lento la kuwe. Maye kubhlungu ezumfundisi ukuthi unikelisa abantu abangaphiwa ngakunikela. Niqalene nithi ngiyekele lento yokwelekisa. Lento ukuthi hayi bazalwane make sisile
Mara sisili yokhipha malini uthi 200 makelo mathemba hayi yokhipha 150 sizethu hayi yokhipha 500 ngayibona lento leyo yabona la ngikhulumisa abantu abanganaso sipho sekupha bazongihlupha la ngoba bawuphe kupledge abangalethi ingakho pastor futhi makakhala hayi babe wavala ukunikela la sontweni ngithe mina le minikelo le nayithembisa le nga 2004 na 2005 buyisa leyo ngizonibona ukuthi serious ninikele ukudlalisa bazalwane amen siphekwe ama pledge namasha all the time because giving is a gift and nangabe uphiwe ngicela ukuthi nangabe uphiwe kunikela yekela kuhlupha abantu abangakaphiwa kunikela nangabe uNkulunkulu ukhulume nawe wathi thengela umfundisi grocery bese uyathula ungapheka ukuthi bazana njengoba nje sengiqalile ngithengela umfundisi grocery ubuzwe ngibani nangabe wena uyephana kunebantwana loba isesikolweni bayofunza yekela lento yenu bazalwane akusho abona abelungu bayephana mara abelungu bayadelela the same time umlungu angenza la azongakhela isonto afune kulakha ngendlela yakhe mara uyanikela wayungangibuzi ukuthi mina ngifuna libe njani ungitshela ukuthi here is my budget mara wena ngitshela ukuthi ufuna iplan benjani enze lento yakhe lejekile uyakasena into yakhe isonto lakucala lengathi lisonto lagogo uyakasena hayibo ngiphi imali na ufuna ngiphi imali ungangicontrol mara nikhona abazalwane nina bekupha ngiyakhuta phela amen nina bekupha number 1 mawuphathula ne yekela ungafanele abafundisi laba ubufundisi basentabeni laba bathatha ama selfie ngiyakuthandazela fa amen laba labashalo labafuna kubonwa yonke into ufuna kubonwa uthola lapha luyanda incebo yakho igucile iyodwa akunabantu uyiwani mara uthwa ngibani uyiwani nani ngizini ya like ay powerful lo muntu aphethe ishaloness phethe le demon le pride lefuna kubona usho bakhe ukuthi kumele sikubone mawusentabeni ufuna ukuact ngathi thina sithandaza ngiyangizwa bazalwane amen yonke into mawuyenza check ama motives wakho check ukuthi uyenzelani ngoba kungenza ukuyenzela kubonwa me included yeah ngoba mina ngiyokulaya one day uze kimi babe I have a prophetic word ngithi hlebela mina ukwato nomtshela abantu wathi ngihlebelela wayengafuna ukukhuluma nelibandla kanti is it about you yini bamqeda ukuhlebela mina ngithi bazalwane that says the Lord uthi uNkulunkulu ngimtshele ukuthi akube nje ukuthi ukwade wena mara kushonga nje wayengasho ukuthi bazalwane that uthi mhlenge uthi uNkulunkulu hallelujah asinenteli kubonwa amen especially la kupheni noma sizilile nje awubheka seceleni kwakho uthi makhe njengoba utilile geza Komse Vaseline ufake iperfume bemuhle uyekela kwenze njani kanti Jericho intsela bazalwane umele into yakho amen ngoba phela Jericho bona njani uzilile nakho uzile half a day mara noma angazi isindo senkosi lokumane nje hayibo yekela kwenta tinto enekubonwa awu amen hayi phela ngihlala ngibelisa ngabo basekhaya lo sono lasekhaya lo amen ngiyazi ngeba ngende ngetsoba umntana emfundise amen manje umntana emfundise uyasizelela hallelujah hallelujah ungendeli kubonwa do everything privately discreetly ne thatha abantwana bayise esikolweni bafundisise uthula uThixo badelele ungabe zothi yazi ngiyabantwana laba ngiyokhansela school fees mina nabe sikhansela private manje ngithina sofuna kusathisa ngesitayela ngabona lo myesisi lo humble mamfundisi omnye humble ngasho wathi incebe ikhethile ne hallelujah ngasho ngiyanicela nje ukuthi ngithandazise ne
Ngiyanethokoza ngikhethe kahle. Wangani ngiyobuya nento lenye tonithuka. Mangangithanda ngikhethe kahle, ngikhethe into lethulile ne. Le humble. So nawe wathola into yakhe le humble umfundisi. So uyahamba kulo mfundisi uyaphambili uyofakaza, ne? Uthi bazana mina ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi vele ngithobekile ngathi hayi bo. Wayona sengimdumise kangaka. Mina vele ngihumble yami. Hallelujah. So ziku generosity, ne? The one who leads with zeal. Give to number 6 or 7. 6 ne? The gift number 6 is leadership. Leadership. Ukuhola ke bazalwane, it is a gift. Siyanqela bazalwane. Ningapheki usibuka kabi. Ngoba mina ngikanjena lamagwaza, ne? Mina appoint abantu into leadership ngizobe ngiqobe nje ama ministers, ne? Mangube uthi this one is a minister, this one is going to do this, this one is do this. And consult me. That's what umfundisi wena. Mina I can sense in my spirit lona ungloku, ne? Ngihlebeni ke nani nodwa. Mina vele kuthi vele umfundisi ngiyambona mina uyangizonda, ne? Ujwayela abafundisi benu lowakhula kibo labazonda nabo, akunasikhathi sakho mina sokuzonda. Nokuthi eqiniso uqabanga ukuthi mina ngingilaba la. Yabona abafundisi labangena enfront abantu. Uthola ukuthi uyambingelela ngingavumi. Sibiya khashana bazalwane. Nathi phatha abantu abanjalo. Thina sikhuliswe, yes sibiya khashana thina. Sibiya khashana uthi uyambiyela umfundisi wakho angavumi. Kwathi sothi awakhe kweshu. Mina wena ke ungicabanga ngalo ngoqabanga kulo mfundisi lo, ngangisulo mfundisi lo. Mina bazalwane, mina noma ungangibita emshadweni wakho. Ngive ukuthi boshada. Ngeke bese ngikwehlisa epulpit ngithi ungasahlabeli nje ukuthi ushade ngasenze. Wakho umshado wakho bawangifuna nje. Lana bazalwane ngezi kuzokwakho ifamily lana. Nami ngiyathi uthi awusiwa kithi wena. So bongangifuna into yasekhaya kini leka mamba, akunankinga phela. Lana kusiko kaMamba la, akufuthi kusiko kaDlamini. Lana kusedabha isiyami yakaNkulunkulu. So mawubuya emshadweni wakho bakushadile, wangangibiti mina, ne? Buya into ohlabeni. Yazi uzokuthola phi mina, uzokuthola mama nethinking emshadweni. That's what you're khona. Bese mfundisi beqala uthathazeza ngathi hawu ushadile wena. Ushadile. Ngiyabona kuthombe ka Facebook ngithi mina ngijoke. Kanti uyashada mbamba, ukubamba lapha. Mara mina ngisoze ngikukwatele ukuthi awufuna ukungifaka entweni. Niyazwa bazalwane. Amen. Hallelujah. Yeah, now you don't want to involve me entweni zenu une party lapha ukuthi abangani bakho nibhizinisi lamakhekhe. Ngiyakubuka nje. Mawubuya la ubuya ushumayela. Niyangizwa bazalwane. Amen. Uma lona ngabirthday ya enzi bride enkulu engabiyele embathe nobonga uNkulunkulu. Angibite nonke mina ngangibiti, ne? Amen. Amen. Mina ngizoyingena makasebenza tulo tasesondweni. Ngilangena khona. Mara ukuthi mina ngangibitana entweni yakhe, akunandaba mina. Amen. Yabona bakuthiwa kunemfundisi bazalwane oyophila impilo lenze so la ngafi bathe uyafa ngafi ngimi. Ngoba mina angistress wangini. Yeah, so ngistressa kale mina. Amen. Mina the way ngakhaleka ngakhona ngathandazeleka kahle mina bazalwane. Ngoba noma ungafika kimi ukuthi mfundisi uNkulunkulu uthi ngiyoqala lami libandla ngikudlisa la vele semsande. Uhambe kahle ukuthi singafanele tulo 5. Sithi nakulo qala lesinako. Hambe uqala. I will never ngishumayele ngawe la pulpit ngithi ya lama sons asihlubuka. Angisithi ukuthi hayi. Kwamanye amabandla uthi ngahamba bathi uhlubukile. Bathi wahlubuka kana uhlububanga usho awuhlubukanga ushumayele entshiselweni bathi wena kwahlubuka. Ngalokho babelieve ukuthi kumele uhlale la uzoyofa. Asidlule lapho, amen, ngoba sengiyaqeda. Hallelujah. I said the gift of leadership, ne? Amen. Leadership bazana ifaka ne-administration. Akusibo bonke. Asengibone nje ngibani lo believe la ukuthi uNkulunkulu umphile ku-administrate. Hlelela phela bazana basho lokho. Administration asibone izandla. Akusi pride leyo nebazalwane. Mina ngiphiwa ngiyocala ngami napho prophet. Mara ngiphiwa administration. Ngizizwa ngaba upastor futhi, ne? Hallelujah. Let me ngicela lokho bese bangibuyisa. But no, otherwise I'm doing administration. Let me show you what I'm doing at the mbamba. Ne? Yabona le yadi le. Le lathungiswa ngimi. Just to show you what administration I'm doing. Leadership I'm doing. Amen.
But I know njana baba jele, amen. Hallelujah. Jele, amen. I know with bana administration that is arafun paramis uba modest. Amen. Bo sisila magesole la bemo. Biya garane business anganayo gift of administration. Angisho. Ando uyazazi wakwaza kuthengisa amatamati. Wathi wisa wena. Njengami ngathenga ama perfume ngathi wisa mina. Ngayibeki imali yakho kubula kuba ngivula even bank account especially. Amen. Yangena imali yangena ngayihalela. Sengiyibona lapha. Ngathi ayingayidla. Ayithatha. Ngoba angiphiwanga iadmin. Yeah, that is why mina since anginayo administration mina ngibeka itarget ngifuna kwenta lokho. Ngithandaze uNkulunkulu lathi hayi nathi incwadi ngithengise ngente same time. Ngoba ngiyazi ukuthi hayi mina ngiphiwa yonke lento leyo yokubeka. And I'm sure nawabheka nabo bomwelase nje wamshoka ukuthi uthola ukuthi kuma savings wakhe ngiyabekisa una 26,000 so uyambeka ukuthi hayi ngiyacala I want to buy the next car anginayo yonke mina lento leyo mina ngithembe ukuthi ngayibeka mhlawumbe ifike 10,000 mara ngeke sandlula ngiyoyidla angiphiwanga i-leader. Can I help you bantu abasha? Angiselele point linye bazalwane bese siyafana. Can I help you? Ngoba mhlawumbe okay, asiqale la male or female. Bangakhela bathi mina mfundisi ngiyakufuna kushada. Ngicela ngami. Mina ngiyakufuna kushada. Ngiyazi bona sekuhamba hambekile. Mara ngiyakufuna kushada. How I'm blessed. I'm blessed ukuthi ngifuna kushada ngiyiwani. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uyobasashara nje sisi la. Sitane bantu bethu. Amen. Now watch this. Here is my point. Uma sokhetha lo muntu wakho. Ungakhethi umuntu ofana nawe phela. Nabu dom, ungakhethi umuntu odom nje nawe. Ngoba in serious, ngoba uyohema lo muntu lena ka Facebook nawe ufakaza uthi phela liqiniso. Uyeke lokumkhuta ngasenze ukuthi hayi phela soyabhayisa. Ngalokuthi indom nobabili. Hallelujah. So nangabe you are not good in business. Yazi inkinga yenu yini ngifike nisize lamahlobo. Inkinga yenu ukuthi manifuna kushada ningena nganabo kuthiwa lithando lodwa kujime nje lithando. Ungene emshadweni. Lithando uyobhayisa uyoshayisa. Ngoba lithando lento ukuthi ignore ama red flags. Yeah. Ngoba nje i-out yakushanga empama i-red flag le. But when I ignore what I'm saying, iBhayibheli ithi elimnyama esinye isihlathi. We ignore ama. That's why you said kangaka wa ignore ama red flags. Unkulunkulu wakhomba ama red flags wona wa ignore. Umuntu aphendvule iphone call yama girlfriends wakhe. Athi hayi what act disrespect phambi kwakho. Wena u ignore i-red flag. Amen. Hallelujah. So, including business, leadership, leadership. If you are getting married, if you know what you don't have leadership skills, especially women, I'm sure that you are supposed to follow. Don't marry a guy that you are going to lead. Hello? Don't marry a guy. Abantu uyazazi ukuthi strong vele, ne? Amen. Abantu uyazazi ukuthi kube nje bengasokuthi ngumfundisi wakho ngabe uyishadela mina ngoba mina nje ngitshela ukuthi ngangijwayeleka. Uthi ngaloko wena kahle kahle. Uthi umuntu ozokubeka endaweni yakho ngoba uyazazi strong. Angisho ukuthi ngakusho baba. Amen. But I'm making a point. Hallelujah. Amen. Abanye benu niyazi bazalwane. Hello? Hello? Ngeke kuthi wena unelibito ne lokuhamba emave ne? Hello? Uyoshada umuntu onga understanding those things, who cannot handle your calling, who cannot handle your assignment. Umuntu ozothi usebotswana athi uyajona lebotswana. Ubhizi namadoda. Wamthatha wena mase lo muntu lo. Wamthatha umbona ukuthi red flag le. Ngoba ngeke understand your international mind. Hello? Abanye benu unisilungu man. Mara uyosukela lapha wasemakhaya. Kaya lo sikhaya uyambona umuntu leswati swalo buswati lobu sizisiwe mara lobuswati bangena nezimpande. Uyosukela umuntu onjalo uyojabula emshadweni. Uyojabula emshadweni wena ukholwa ukuthi kumele liphuma niye lapha ngizwile ukuthi kune sale ngama Wednesday. Yabona mina ngiyazazi izinto. Kune sale ngama Wednesdays lapha eHungry Lion, ne?
ama-wings ang-20 100 rand ngithe next week Wednesday ngiyongena esikoleni Nkosi yami ngiyawafuna. Uyayibona wena uqabanga lokho lo muntu lona bazala uqabanga ukuthi tindlubu emawathwathi nawe uyosukela umuntu onjalo. Amen. Nikhona makhono? Nikhona? Balansa. Awuthi umakhelwane. Kuthina makhelwane ibabalance. Nanje ngibaba ukuthi kuyayenza isense nje ukuthi mina ngithi ngimnyama kangaka. Ngiyoshada mnyama lo ndlula mina. Ngiexpecteni ngikhulumela la ebantwaneni. Amen. Akuyenzi mara when you are in love awuyiboni yonke lento le. Uyayibona after 2 years ukuthi uyangidlula ngobumnyama yo. Because sephelele lethando leyo wangeniswa kimi umshadweni. Nithinga naba abantu abadzala boma ke sisiya nabo make lo Themba bakonitshela ukuthi asilethele lethando don't isimihlobo. Amen. You need to think. Ungasabi mntanami Nomphili. Ungasabi kumbuta ukuthi usebenza. Umshado akusili polish ne? Ungasabi kumbuta usebenza. Naba akasebenza umbuto ukuthi wendani. Naba kana business umbuto okay asesithi uyathandaza. Ngabe mawuthandaza uyayibona into impendulo. Ngitshele practical. Yalasen? Because mina nje sister la ngibona mina ngisebenza. Na ngibuta athi mara uyongithatha ngani ngaphela ukuthi ungangijwayele kabi exam. Exam. Mina mangenza beni ngibuya netinto. Amen. Mina ungayingami. Utshela ukuthi futhi ungabe uthi wena umfuni ngoba nginamali uyolayeka ngoba ngiyothenga imoto lenkulu. Sele ngithengela wena. Amen. Just to show ukuthi I can do it. Because mina abazalwane I'm telling the truth. Mina I can do anything by faith. Mina yami faith iyasebenza. So nangabe lo muntu wakho akasebenzi, ngabe faith yakhe iyamsebenzela yini? You understand? You understand? Yes, wasabe kumbuza nje nangiqhumalo. Amen. Nabe fike lapha nemakhoneni ne. Wakucinzethela umnguni. Umbuto uthi okay, unanga nathi hayi nomnetini, ne? You understand? Bese uthi yini lenye? Oba ngizobe khona lokunyela kwendawo secret. Umtshele ukuthi nakusilo ukuthi ngithi mina ngifuna imali, ngifuna security. Because impilo inzima. Amen. Hallelujah. Yeah, ufuna lokumathi lo muntu udivorced yini? Wadivorcelana. Unebantwana yini? Ngabe unabo indaba ngoba lo munye uyakuthatha la kanti unemfathi lekalavumisa ne? Funa kwathi le tinto leto. You understand? Hello. Hello. But I'm speaking to everybody, both brothers and sisters. You must seek to know the details. Amen. Hallelujah. If the person was married before, are you divorced? Now I no, I'm separated. Ufuna kwazi ama terms of separation. Yeah. Bese umbuzo ukuthi how can I help you to be fully divorced? Now we are tired. Ne? Because ngeke singene. You understand? So that kusasa ungashayiswa imoto ufe kufike lenye indvodza ayithi ngilanza umkami. You get what I'm saying? You must be practical when it comes to marriage. Akazwa ingene emshadweni ngoba phela sengiyakucetha. Amen. But be practical. Ngikhuluma ngendaba ye leadership, ne? Hallelujah. Don't marry someone, especially you women. Don't marry a man who is not a leader. Who doesn't have leadership skills. Men, don't marry a woman who is not an administrator. Lidlapa, lifana nawe uyivotha. Umuntu lo ngacebanga endlini ulana nje akacebanga ekhaya. Ngiyabhekana, ngoba ngiyatshelana bo uhlola inhloko nga4 wathi uveze inhloko lapha. Hapo kahle. Don't marry someone who ongana order mara angumuntu wesifazana. Umuntu wesifazana lo ngaclean because akakhombisa ama leadership skills. Nithulelene, ngithulisa ukuthi umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana lo jambisa langa angakagezi. Athi ngimakhada. Yabona ukuthi siziyajula, sekuyashuba. Sikhuluma nge-leadership. Akudlule kumele i-leadership sipho. Phinde leadership kube i-decision, ne? Lead yourself. You can't lead others if you can't lead yourself well. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Nangabe unebantwana ubheke abantu abakho ukuthi yabageza yini. Yabawashela nini phahla. Because ngisatoba nabanye abantwana. Nangabe bagqola amafinyila nalo lotako utogcola amafinyila. Nikhona makhola. Amen. Nikhona makhola. Amen. Amen.
Yabo akungikhumba ukuthi amba ukuthi sale nivala. Hallelujah. Last point. Umusa, mercy. Mercy. Are you in the house? Amen. Hallelujah. See how luvelo. Kunabanye abantu abaphiwe kuba nomusa khona. Yeah, baphiwe ukuthi babe nelivelo. Umusa is a gift. Ngiyangizwa bazalwane. Umusa is a what? Umusa, the gift of compassion, bazalwane. Sipho somusa also sipho healing. You understand? Sipho abantu nje labanomusa. Nabe nje unayo le gift. Like mawubona umntwana ngosami longcolile, lolambile, you are moved by pity, ne? Hallelujah. Ukumele okay, ngibeke kanje. Kumele ubheke iarea yokuthi unesihawu kuphi. Because isihawu sakho asingeni yonke indawo. You understand? Nangabe ubona umuntu ogulayo ube moved by compassion, by pity, then it means ukuthi unaso sipho healing. Hello. Nikhona or kumele ube nurse or something like that. You understand? Mabona umntwana lohluphekile ube moved by umusa, it means ukuthi uNkulunkulu ufuna ukubusisa kuleyo area ukuthi usithe abantwana. So umusa is not just a gift. Umusa is a signal. Iyakutshela ukuthi ubitelwe ngakuphi. So sikhona kubona ukuthi sibizelweni based on le area yomusa esinayo. Mara mkhona bazalwane. Nangabe nje ubona umfundisi wakho Nicholas Dlamini hamba isicathulo sinye lesitshekile ne. Bese you are moved. Labanye bamhlebe wena marube moved ne. It means ukuthi you can pray for finances. Uthi inkosi ngibusise ngama finances ukuthi ngithenge lo mfundisi webhuko. You understand? Hello, because unomusa kuleyo area. Nikhona bazalwane. Nawe uthi mawungena enkonzweni ubone hawa kunamafastelo akunani ube moved by umusa. It means ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa kuleyo area. Phamani ngenyawo. Amen. Stand on your feet. Niya understand the dynamic bazalwane. Niya understand the dynamic engikhuluma ngayo. Hallelujah. So uzowazi njani ukuthi ubizelwe ini? Uzowazi ngomusa. Njengabese njengabavangeli. Makabona abantu abangakholwa labalahlekile bayisogwini uzakhala inyembezi. Yabakhumbula boJesu wakade. Athi makashumala zakhala, please come to Jesus. Mina nje ngangimagine kanza lokho. Ngangimagine ngikhala. Ethi mntana sekhaya. Jesu yakuthanda. Buya angisumvangeli. Anginayo leyo nto. Do you understand what I'm saying? Anginayo. But mina I do have isihawu, ne? I do have pity, umusa towards abantu ukuthi babe delivered, bakhule, bafikele enyelele kuleadership. Mina nangakuthola empilweni ungasilutho, ne? Ngiba nayo le mercy ukuthi kumele ngimkhulise, ngimhlomise aze afike la kumele afike khona. I have the mercy because it's part of my calling as an apostle. Hallelujah. You understand? Yeah, yonke into ukuluma usebenza as a prophet ukusebenzisa from umusa. So wena kumele uchecke ukuthi ulimala ngakuphi ne? La ulimala ngakhona. Abanye bane word of knowledge. Mawufika emntwini ogulayo uqala kugule wena. It's a part of umusa. Amen. Uyifila ngalo musa le. Uzwe lokugula bese masokhulile Nkosi uyasensa ukuthi ayakugula mina kahle kahle. Kugula next door. Then you start praying. You understand? Hallelujah. The secret yomusa though ebefuna ukuthi niyibambe ngokuthi umusa bazalwane is also a secret yokuthi uNkulunkulu ufuna ukublessa kuphi. Na unemusa towards abantu abahluphekile uNkulunkulu ublessa ngemali ne. Na unemusa towards abantu abagulayo uNkulunkulu ufuna ukublessa anything medicinal or healing. You understand? So you can pray mawubathandazela labo bantu in that area then kuvuleka leyo area nakuwe through umusa. Amen. Amen. Nizwile bazalwane. Nizwile makhono. Hallelujah. I want us to pray. Lord, now just go before the Lord. Amen. Ukuthi Peter lomthandazo Nkosi align me. Align Nkosi. Show me my gift, ne? Ngibonise sipho sami. Ngibonise lokho ngibitele kona. Lokho longiqobe ngako. Amen. Ngibonise kona. Amen. In the name of Jesus, let's pray. Mandala basoto brakata la baba shanda. Yanda la basoto koraba yanderebe shikata. Labros de amanda la baba suke bebe. Father, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Tarazalabandona bako ukuthi bayithole ukuthi babizele in which areas.
abayithole ukuthi ubabizele in which areas of their lives. Egameni lika Jesu. 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 Mandala baba 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 shanda. Raba baba 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 satala baba baba baba. I want you to be sensitive towards the issue of mercy. The issue of mercy. In Jesus' name. Mandala ba shikatala baba 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 sai. Riba baba shandala baba 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 baba.